Ready for PT parade. First contingent Yakli girls, then followed by Yakli boys, followed by Kumpui girls, Kumpui boys, Sasa girls, Sasa boys, EMRS Ekalopo Model Residential School Khumulwng, EMRS girls, EMRS boys, Montfort girls, Montfort boys. मोबाइल में आ रहा है तो मोबाइल के कैमरा में चले वाला Tay serapsani bisingo, sini o panda sengjang nai. Tini ni o panda ni okra, ongkat sini Council ni Honorable Chairman, sini borom ganang masang Jagadish Dev Burma, bo phai sok pakyang kana, sini o panda sengjagana, noita o time rezak, bo thik noita ni bisingana sok painani kok tongo. Afroseng jo to basawai bono lam soglayana. Tini TTAADC hapang by 77th Republic Day Barat Hat Kotor ni. Jeng tini o kumpui thung noklawo o panda khainani thangai tongo. Tai orojo to school ni masamong resap mung robuseng nai manai. Tai PT parade paimani yagulo judo buseng nai manai judo demonstration butongo aboni yagulo hukumo
tabuk PT Parade ni Yadav Bonsi sini narwai okrano phai na phainai PT Parade inspection phainani bagai जय श्रीमान श्रीमान रात आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है जय श्रीमान Now honorable chief guest will inspect the PT Parade. He will be led by overall commander others Yadav Bonsi. Girls, Kumpui boys, Sasa girls, Sasa boys, EMRS girls, EMRS boys, Montfort girls, Montfort boys.